Talofa lava Samoa e tunu pele le vanga o la fina ua tolu minute wa te ale titi ele Talai Lene ele tautua male o ndanga a lau BluTV polo mona TV male tatou programe o le Tautai e male malo faivo si o tatou uturu fifira fo i toyo follow from talo fantu longo pe au mangaru o le e le vanga fo i le afiafi male tausala la le the bright and the shine of BluTV. But se fo yo le hibiscus flower le seila le ole jofine ia bea Semu lungo le proclame o le nei vanga o le fefi o levo uma le vai so le to no mai lungo le proclame. Atalo fa Taupea ia tatele fa malo i o Samoa. Atalo fatu o mai wa umina ngalo. Yes, ia fa salo fatu asiata ia fa pele taso o mai mo Lene temi. You know, it has been a very long time. I see. Pisi io karosia no e pisi le lei ile vainga le tamama tina mai se ole ainga e po le meo nisi o pisi nisi wa fatali la songa fua ta proclame wa ele sau io ole wa pesa payback mai le previous week le na o mea kulanga o nga kaunga luenga so ole mea if akong mai ia le big boss ole awalanga I just do as I'm told. Malo faptai fo le tau al tatu fasalonga le BluTV le sa tu ina sa o mai le tatu tuinga le sa fatau no ina le Pacific Market yo ki rupo ya wa uma la no le tau le tolu le sa patu langa mai e 9 Browns Road iva suma limarani 5 Browns Road e 9 Monroe manaya ai me si fo ko vai ko ia wo toe manaya wo toe tatala na ya vanoa ya me se fo yo nisi me faina e tala no mai how was the it was a matang of ye le fa mo le na ni tai au you know if I pay for the Pacific Family Health Group you know or it's our and you know I thought to myself but what they've done or the initiative la le o fa akasima le asa foundation
they have gone to the people. You know, ele koe whaakari a lako o le waoa I mea e kumoe kako community I le la le Pacifica Market. Ia, o ko ke le fo ingai o fo I stau o Walter. Ia, pese fo ia. Ai, no mo whaini tui o nei a li iyo e. Koe a le busta stau le manga o mia. Wa o sia o le ingai, ngā ongo mai pepe sei kui. Ai, ka ilo po ua whaini kui. Tano sia ia. Ai, malo lava, ma nei o mai le ainga. Very well, thank you. Mango wia whawhitai. Malo whawhitai iyo, ele whato whairo ia I fuila ia le tau sala ia pia. Ma ke whainga renga whantasi, awa fiua kausu e sau nungore maa pono kalami. E awa langa wa songa fua maa sofa raile. Pi o aso ia tele na ia, me se fo isi aso le vaiasu. Ai, uio lea, ia whatalo whantu. O whono whantu o taupa ia sa ma whainga o lea nunu atu whaatine tau sala. Ona o le tātou pono kalami whai ule ne vaiasu. Ia tātou eva eva le lau whau maru. E ini so tanto whaatanoanga au foi nei ngalo ia te oe. Ole afiafi foi ole nei afiafi tanto poklame. Pole afol lima. Lea e maweli tanto so ta inga. Male fionga minister tangata to motor Pacifica. Le fionga ya Aupito to fai to susuru su a William Sio. Che ka ku se fesin pa shout out. Yes. Mal ta fa malo e shout out na ta fa malo e ia sio wanti le nei le fai malanga mai merpone Oceania. Malanga me last week o lea o langa ngasiaki fwale messenger ia ua whaanguangua ia si o anti me o vili aku le leia ke whaia Asiata. But they watched the show every week e support mea o lea fo ia ua malanga mai New Zealand o le mea kasi o lea fo ia ua supporta ia li pokalame. So a shout out to yes, Anita Emile ia le tina ia Anita Emile le malanga mai Melbourne Australia ia le ma ua tala o le nei New Zealand la Aotearoa ia o folofatu Asiata Pio Vaoliko proclaim le BluTV me sore tauta ia ma lo lava ia o ke lo o ma ku pe me melponge ia o folofatu le vanga la verga ta foi le woma pa mai au nese Karin e por songa Stefano ma lo lava le mafuta o fele pasele o lo nei taimi o folofatu rega te leo ngalo NC misi a massive shout out to everyone se peti ma auto o ma lava o ke le lopo ile ana o te tangi me o telefoni le nei taimi io e fa mole o le fa ia tu tanto proclame ai na te tangi mai lava vai le pisi o telefoni ile ia ke lo Asiata e o foi angei o meo ke ala koe pea fa mole o fe Asiata ke la fa ka fule le pai ke fe Asiata se fa mole lei ma se coupe mo ai o Asiata o lai pisi Elisala chali matasi valtato mafutanga o forfator ngata ilea se uso ia leva ia malfana ula mafuta mai hook space ngata fo ilea o le tausi ate sisi fata tamati a se fo io le songa ia tu Samoa le mafuta mai lungo le prokalame ia male hotele io la tau tanto bolino io e Samoa na ngalo tu lima o kalo fai yes nga mafika o fiu fo ilino fo mea u angei ai o le mafai wa kele le kele a sta wa le la ngonga fa le ia so you know I do apologize I'm sorry I didn't see you ole sanga musumu o ke longa musumu lingo kele fa longa ku at the Pacific Market. So Leno, malo lovely so I apologize for not waving out to you earlier on today. Bole joelo fanga ile tofine ya Rosa Fili ya male tautonga la mafuta marfanau I Brisbane Australia I le pito no ulo kabuncha ia pito ilungo o Brisbane ma ngai ia o pito no le io e pe o le pe sa walu nga palangi ya tele e tau le ni Samoa ya ai te mi foi lana vai e palangi ya o te milanga te io e le tele fa pelo tin te minala te si tele a bora vella se o ke akamar o vella io le tunu au safari vani le no one te tala la o ke vai la o ia pe palangi e o mai so mai take a I thought, what made the rock? Yeah. Ole the rock. Oh, leo. Iyo. Ai si ke pi fa isu pu o the walk. The walk.
Amai hai tongok tau whapena. Ia ai ui olea. O wholowhatu e walu wharetanoa i mani tau mawhutanga. Io e malo lava le o le sai malo le whaatoa toa. Malo le mawhutanga mai ngā teiro David Lea Lofi. Leila lo i Wellingkonge. Io e. Ka se mamau me o mei ka shout out. Teilo tangata lo David le whaatoa ila utala. Wata tata no wa nei mapa anga mamai. Io e. Ale tātou la leo. E le vusi mea kau karangoi fo iskanga kala leo makamaka mai. Aur kakara leo David le lo filenga ia pa ua i ngapo e mele lo. Yes. Ka kongu wale ngā mai. Au le leo kaka leo David. Iyo, kai peo la ule leo pa ua. Hello, ia se whakali fola le upa. Whawhikai lava David, so wait till next week le whakali aku le pa ua le la o mai from Wellington. Pelu keli le ngatai leo tau alo whatoa mre mawhitanga le vanga le fiafi. Le ngatai le fia mamoli el to olo whaangai sia o tina matua anti le sina. Le mawhuta mai na i Seattle. I America. Oh, wow. Iyo, ele nei vaenga is lava ele misi e mawhuta mai. Ia ai o le tele lava fo o le taimi inisi o ia e taupa ua i lava ia te aona whaata alofa ma lo. Ngata fo i lori tina matua. Ia vai moana la fo e mawhuta mai Utah. Ko kele i o le tātou prokalami. O mapa anga mai. Pele fua papa. Ale ngata fo i o honey bunny. Oh, honey bunny. Oh, lea message mai honey bunny. Ia, iyo e. Honey bunny. Hi, honey. Ia, me sere to fine honey bunny. Ia, mana ilo mantua tina mantua. Fo ila mafuta mai yo. Ngata ilo to finga ever after. Ia, pese male. Maila to uma la vala mafuta male. To telo tatu uma pa anga mamaile. Ni vango la fiafi. Ia, la mafuta male ta poro kalame pea. Ai tatele yo ile ta malo longa mua. E isi vaenga le no ma ua fo ia mai sole tūlanga i se porokalame leo le e whaatautai ai tūlanga fo i mai sole i taimo le au uli. Oh, yeah. Iyo, e whaina, can you tell us more about it? You know, awhawhitai Asiata, o le porokalame, it's still at the moment o le kau plan. O le tāua i o le mele o le plan Asiata, you know, we have experience le plan le fo ese mea, e le matango fia le whainga se porokalame pēr le kau plan fo o o isi kemi, o le whai half pai le mea, half moon pai le whainga le kenge. So this time around, we are going to develop, yes, se porokalame a wā ia, it's still in the planning process, so I'm very, very excited. The producer, Ryan, and also our managing marketing team, Hannah, they are working together to make sure that everything in this program or the afternoon show is something it's not just a porokalame. A show that it will bring out the best of our Pasifika community, all of our business owners. You know, it's that everyone backstory. Never mind the successful story, but you know, I sit here and I wonder, did they even know? Do they know what hard work is? Lewa kako vai, lewa mangaya le felesi lako pisingisi. But did they? What was their journey? There's so much about it, and it's I'm really excited because there's so much planning that's going into it, and we're excited because we've invited Leaupepe Asiata on the show as well. So we're hoping that he says yes, but we have invited a few key people and key members in the community and mesi the community le Samoa. E whaamatala le lato journey towards, and it's not just business, it's everything from traveling to New Zealand, you know, from the village to New Zealand to being a successful homeowner or to a successful business owner. E ole tāua nei vaenga, so it's just to inspire our tupulanga and to tell our stories, e whaamatala tasto stories. We can do it. Malo. Anything is possible. So that's a little bit of a taste to what you can expect. But it's a very different feel, and I'm very, very excited for it. Malo. Iyo. Taua te lo fo e tawile le fo I ma o le tau sala le tūlanga o le whātau teinga o le porokalame lea. E me se fo o le whaelo ina le ngā tau business. Ia a o lau oe story of success.
Iyo ava pe foi le te mafuta mai. Pe la ka mo sia mani to filau. Le vai nga drop machine mai e me fa idi. Iyo. Ai mana o foi te fai so story. E me fai na episode tai mai e foi tanto website, ma nga te foi lo tanto Facebook page. E me tulanga te omi. E te lo po e no fo ma se tala anga le le o no manui ai se isi tangata. Before your motivational stories. Not a make-up stories. It's a real life. It's a real life story. Real life. It's all experiences. Eta wala fo ia le se taimi ia mai alo fo ona tu fatisia. Ia ona on le proclamele taimi o le auli. Rina ma to. Aringa tailea. Uni tu vai ese le mata mai Melbourne, Victoria. Me se foi Washington sau noa ia male to fai tai al fionga tai Leaupepe le mafuta mai foi va fosi le songa pati le mafuta mai le vanga le afiafi ma lo le mafuta mai to foi mai fa o tanto tele no me se foi o tampe nanga mole sisinga fua male va yasor ngan Samoa foi mai loa fa per fa ngor ka ko fsidi le lavatu fai mai sina walanga up pe fai mai sina up fa Samoa e fa matalai le tato fo longa leo le atini tau nu leo no se furu tau sanga omi mai lunga ia e mata fai lo atu fai mai singa o fa matalanga ia porque se foi pele seranga o ai kanga o create mai sa fa matalanga e fa matalai nai le tato o leo no se furu tau sanga to e fa aso anto leo no su tau sanga tasu tu tasi Samoa mai tato fa sa non fa business ne O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A fai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, Taupea lau tāwale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless. Io e tau dale o nanga le Maota Samoa I Vaetele, a vape o lete pe kolo solo sauni le sisinga fua. Io ua tula vai le ua emo mai lau penisini, fai mai ina fe ia I se pamkesi. A felo ina, kope mai malau vili mai o ainga I New Zealand, ma Amerika, ma Australia, fai ai au mai sa o talofa voucher. O le penisini, amata mai le tonu se fulutala se ia o atulunga. Kasi ka ngofi. O le fai ngofi fo ia le nei au nanga o le talofa voucher. Io e tāua tele. Io e se taimi fo ia toi tonu mai ia le fionga le Leaupepe tele. Ia e whaatala roa. E mese fo ia ka kuse I fo I matulanga I te ono manu mahalo ai. Inisi o whailonga le nevanga o le afiafi. Sefin Samoa ma lia yo no te fiata e fa ko e omi mai sina walang sina upu foi le fa ai sa unga mai ta lo fa siata mapea. Just want to let you know the San Francisco Warriors just won the Western Conference final. Congratulations. Yeah, go the Warriors. E mesi le malo se Warriors. Yeah, le na o le mesi o le Warrior ma lo sila nga o le Warrior New Zealand. Ioi nga o le paualo le Warrior nga o le defeat mafaya inga ia ai faafetaila le Warriors le a foi San Francisco ia le na o le au foi le San Francisco pe o le 49ers ia foi le ia e wo kau ngalo hoi te mio ta alo hoi pe I used to play the American football. I believe you. I used to play the American football. E se lo fia kai mi foi la nga o kau kala le accent le America.
Ia langa piwa ka halu le accent le very talented, Asiata. You know, le ngaka ole, you know, that you've got the American accent. Yes. If you know how to speak in the Filipino language. Sempre. Very talented. Kamusta po kayo? You've learned all of these languages. O I pe te ilo ai tangata ya lofa ya ile tua. Iwe. O le taimi ai tu uailo wola ile tua. O le taimi fo ile na e apo ai o ile tua. Stau. Lo fe aku ia Machari iyo. Angalo le loku stau. Iyo. Machari le tua mata tu from vai mosouta. Ka iyo paki mai iyo. Vai mosouta. O le watanto wantu tat ole asosani. Amata ile fa mana tuino le fata waino le ngana Samoa. E to tonu o New Zealand nei po Aotearoa nei. A ora vai aso la fo ile nei. Ia, le amata le veso fo. E fa mana tuai le sisi na e o le tanga vai o Samoa. Lona tu Tasi ile Tasi iva ono rua. A toa ile ono se fulu tausanga. Dalu ona tatou avea mamalo sa loto. Se taimila tala noa le tūlanga le na ai si kakala ngō mua pei whana ofa yatu. O le tate tilo atu po ye nisi wa amaini ala tau whaupunga po ni ala ngā upu po ni e whaamatala nai. Ia le whaatawa ina o le tatou savalinga. Leo le aantoa le auna sulu tausanga. Ai si tau mai nei i usila le whaatawa ina. O lea se vaenga ta ua whata ua i Aotearoa nei. Ia le vaenga ta le ngana Samoa. For the Samoan Language Week. So you know, for me personally, Asiata, I'm sorry. Was just away with the fairies from you know, the importance of the language weeks, it's ole tāwaia, you know, and I've said it on so many programs. It's your identity, it's who you are. And if we don't have programs like this, we miss out the New Zealand born children who we've been raised to, we've been told that this is how it's going to be, milk and honey here. We lose all of that. So the opportunity to have these language weeks is very, very important. Ole kāwaia, it's very important. So I take my hat off to the Ministry of Pasifika people and also the current government for putting these initiatives forward. You know, because it's actually, it's very important because I've been told that there's also been studies, they say and they state, ole tamitisi e whāngau, and they learn both language. They're actually a lot more successful in life because they're familiar with both languages. I'm not saying that you're not successful if you don't know how to speak Samoan. I'm just saying that it's common to, you know, be a lot more. Malo, saore lele sa longa pe e tawa I o le whatawa ino le ngangana. Ina wau sawa o New Zealand. Mana tua. E le mawhaiau na ave e sea, e mawhai na ave e se le tangata malenu. A e le mawhai na ave e se le nuu mai le tangata. Tāua i o le na whaupunga fo. E mawhaiau na ave e se oe ma Samoa. A e le mawhai na ave e sea Samoa ma oe. O saule ia turu nei, o ka sau nei, o le ai au Samoa e tala noa. Peitai. O le whaata, o le tāua o sou nofo i se atunu. O le aloa ia ma le a mana ia ina. Ele na tunu o au me sina mau me totino ai tasi la leo me sina tatou o tatou ngana o ka ko lava le me totino ai fa fetai fo ia New Zealand me sio ila to o e na mua I malai ile tau ma fainga ina ia fa ofi to tonu wala ngai le fainga ofi ele fainga ofi e pe ia lo ko sau fo ile le ke ko sau tau fa ofi mai ile lanu ena I to tonu o se mea na masaniana o lan pai fati tenga fa fainga ofi e mfaila na toro pulo mo fa pe atu o ila tou na mua I malai le tau fa ofinga o le nei o le tatou fa Samoa I to tonu ina ia alo ia ka kia ia ka ku karakarangoa foi tua ma tatou tantano ai le tau fia se palangi le na mea a ole ave to tonu ina ia alo ia mama na ia ina fainga malo that's a different thing
e tō ai la lo pūlou I tua a o tūla toa o le au pupu toa ma le au whaito wha na mua I malai na mawhai ai o na lātou provinga ia New Zealand ma le whainga malo e tā ua tasi lea maa tā ua Samoa o le lātou ngangana o te fia ila uia I se atunu fo ile o lea ta te nofo ai mo ta tautua a o lae e le o sisinga fua lo taafu mahalu vale toro fa fo wale foi tan tali tato fata no nga male fionga minister ele o alu vale lo tautinga ale ya mana ia peila o le neiva yaso tasi le si vaenga na o te mana tua mai lo fata no nga o Aupito tau sanga tene o le isi manu lo tile mo mia le mo o yele matanga luenga o ngana ma tumoto Pacific instead of a language week how about a month or a language month you know, or even a year. Le winga la tala. O mea ma fai ona fai. A fai o le ua wha alau tele. E to tele atu ia le fai tau o fai o Samoa I atu nui fafo. I niu siringi. Ngai ro Samoa lai Samoa. E tele atu. Ia a fai la o le ua matua te le fo I le tātou ta mai sao I le ta mau a inga o le nei atu nu. O le ala le mea la ale ma fai ai ona tau wasa la tātou ngangana ma la tātou atu nu. Ma la tātou nganu. Ai le vaenga wo vai ai e a fua ai ona si matu e pe yo le ngo le tonga ai nga taulangi tu lo pa yo ai nga taulangi o le mafu anga la vai ai e fai o le tau ma fai atu le si pito la au Samoa e tau alo atu I luma le tūlanga alo ia fa alo va fe alo a o le mela I tupu e masau fo I le alo mai kokongu ale a mi o le pulea ale to atele foi o ila tau o to e fa ina la vale tele o tatou mesina o le mela na le fete na ile taimile nei e mo o mia I fo ila tau o au fai por kalame a Samoa e miso ila tau fo yo lo ia ile fa to fa la inga te talamale e ma o mia le tiro I vaenga ia kai pe ia me foi le ke mana tu ile la unga le sima to fai fe au leva e ia le fai fe au e kakala fai koko ai lu mai o mai tangata ai le fai kua e kakala fai koko ai kua ko fa o es o le tātou ngā luenga e fai fatas e te tau fo ila ona awani o tātou tau lai te le tu fo ile wa o le memonia e ko ke le atu le alu lungo o le me fo ile o me le fai nai lo me le e te le atu le alu lungo le crime ma le re-offend le tupu nei self-okilan le toi na male laina there was a lot of shootings in the community ai ka umainga pito no ura yai o Tara Manurewa Papatoi ai o nei vaenga ele o tau matea lava fo I o le ai ai filo ile Pacifica le ia tamiti Samoa ia te aula o fea e kolosi ai ma kolo ai le leina o le tātou walu I luma o fea o kolosi ai le leina o le mele ia o tele te tonu wa o kolosi le tūlanga fo ile le whapea o kangi kako ka miki la sisiva Polyfest au tele te tonu ai le whapea mai o kangi kako au siva ia wa iai o kangi kako ka miki wala unga mai lunga o le ai o te fua I le whaititia o le au whareanga mea o ingau ke fua ingai o le fasidi o ave tamaiti le lotu o atua se a inga e faini o lantou wa fiafi fale a inga mani a lantou lotu wa fiafi o mea ia leu te tilo ia uia ia te tau ona fa atua a wai po lea le tātou tau wasa I luma ma tātou alu tau mawhai o Samoa o lea ai a le mawhai ona tātou fisoa soani ai mai se nei o tātou whanau ia o mai whaleanga me kua o wharpuipui o mai whaleanga me kua o wharpuipui mafua wale hei ni a inga wa whatotua na ia a inga I'm looking at you and I don't want I know what I far long but going and that's all the and that's why I'm so I do agree I 100% and you know and I do always ia le ka kalangoa fo I le kulanga lea a wai le tato whanau. You always said to me, discipline starts from home. But discipline, you also taught me, Asiata, is it starts from, you know,
like teaching them the language. And I never ever thought about it until mai whele puki, you know, and I only say that because now I see the value of just simple tasks that you do at home in a way that will help them pēr mako koe whakameki. So, le kau whealolo I whala o whainga I pata. No, tasi le vaenga I tau nalo I mantua. Ia ai vantua tua lalo e le foi se mananto re prokalame le o ia lau puata ma whainga le o le tua lalo ia aonga le a le ai. La for sa vili. Ai o le winga o le whamentalanga. E iei le si patua whapea. Ua makua o le iloa le upu e whaikamiki lea. Ua matua o le iloa le kala e whaikamiki ki lea. Ia la whatua la uia tala o te whateitai mai tutonu o mātou a inga. Ia la le ta ua ia ingoa. Ai o ta sau. A uwa ai nei le whainga o whanau. A o ta uso o te tua whawhine o ta usonga me uma. E ia la le au la iki ngai le uskaka ia. Ai au whaalongo nei ai whai mai le tala wha mai. Ole wa o makala. Ai o te fiu e va ai se taimi o le aso. Penga whai se kala. Pena o ai. Ole ono tatou. E ele tatou habits. Ole masani. Ole whai so. Se I vanga ngā lava o te. Ona manatua role wha mai. Wa o makala I le li lea. Wa o makala. Ai mai le songa fua e tau le sia songa fua le ai ma se kaiminga o vai kunga o sao fa I lalo ma fai se kala I le ri le ai se vanga nga no wa in drop ka mikiki na fato a mai dola ia a vai le la unga le wala u ia o se menga nga o ia ko yo o se menga fa ku ia oi but the whole week ele ai ma se mele ana vai o tamata o faia Awesome. Wonderful advice. No, I really know. I never thought because whaialo pisia kako mako, especially now. Nowadays, a lot of the times, is it even worth it? Is the question. But you raise a good point, Asiata, because okay, me. I'm so lazy. I don't remember if I even whaakong, and now you have. I don't. You're absolutely right. Se I longa wa vai. Yes. O lewa fola mai I ipu ele I aveikua, and that's the only time. Okay, lo. But the week. Ele mfainga fai ka bikiki. San sa foi la. Sa foi la se o kalifo. O le fa Samoa. Ele se fai fa ele ko yo mai o mantua to fai meia. E bomba. Don't worry Pavatole. La ele fa pe foi tatu fai tu abe o ato ai o le winga o lante tala o le tatu tilo po o fea le afuanga e afuaina o porokalame mamanu lauti le au mai le matanga ruenga me sure sa o fa sa mo ngi o la se la poa matete le to e manaia a o le fa atino ina le to tono a inga o te ioe o lou fale a onga mua o te tonu o lou ainga e whailau tala lea sa o le corrections a o ia o vea ma leo fale pui nei New Zealand to telefoni nisi le mafuta o telo sa matonga lue fatasi o le te leo teimi masani o na whaia ia o management plans ma whaatala noanga o ilantou fo ia wa le tau o pangota o solitula fono ma e kele la ngo fa tala no ina ila to fu isa moa ole youth ma la to fa pena le au ma tu tua ke lo ofisile ma sang ofisile soli ole ale me wa ke fai kau la kau pero ma e ko ke rise uri fa mai wa ka ofisile ole ale me ku la me wa fa mai o fasia fo fa ka wo lo alo ke fai kau ko ngal mele sa wai ngoi le pusawa tu so le tate le ya ke au le summary of fact le won fa yon kailo ai ka ke o le fa pena so se le ai fisi fa pena fo le la fo le me ku ka ki ro ko ngai o le au mai e se ale mele nga au mai e se le mele but anyways o le majority o nai tamati au watu matangata e watu tuto fa mai e le nge ma ko me fa le fali e le se me there's nothing good at home but kala le o fa ku au vai ku foi fai tu loa ola o langi suafa ia o suafa o aingo tupu o ka ko samo o fa o e mala mali le ka o lo fai
ia tuloa o isi o makua fai e foi la wasia ka va kuai e ia fai ufa pena o to o pule au ke kau fai akula ia ile kamiki e kasiar kala there's nothing at home so olai accommodate ele street ola to taimi ola to taimi ava no le ingi me fai el fale olai maua mai e fa ala poko nga fo ile awar kele olai maua mai inale me fa tu mo ni kai milor kamikiki ano fo no fo le fale le se lo la fiafi e alu ki nga le hausi ia Bingo. Manava pinko mangava mai le tamale sau le fale la u pa ki o eleni tala fatu tala yu te fai atu afia malam la malita ngata fai na tango esu nga i summary al pui meia o le mela la ko por fale ele se mea there's nothing there for them alwa kurola i ele street ala kulo le fale wa le kau ki ka o mai wa ru kengi wa ru fia ala kulo inga fusi mai lo ele vaenga wa fo ye fo kocha akangakange la to wa anga masan ma man ya kango le PlayStation ya kango lima suka la le aru o miomi kango like whatsoever le ala e fio le kamaiki this is where the love is o le love la le sau mai ele o mawakele se lavi o le fali o le mawa le lavi ya ele ma fo le na tamatiti bore kanga o ila le ma fu ia nga ai le loa o la ua matona avela to witu langa fo ie o loa committee of crimes wa sila last week 14 or 9 years old ko kikua iva ka vale wanga o ia kamiki le I think it was 14 years of age so o mo ko kanga isu emeli news le mo fai ka le herald se fulu fa tau sanga wa iva mawa leo wa iva ka vale wanga o ia kamiki o le siri o le su fa tau sanga tono lo ai o le kali lea there is nothing fun and important at home lea life atumu mai kuai le mo o mianga le ka mai kiki ia ai langa o tatou e tau te oro le ngana matatou o i me fa pe o le mama po o Samoa le ko coffee o Samoa Sis, I'm going to be in trouble. I'm going to be in trouble. Yeah, Leaupepe love is so well show on a Friday. But so le local the language weeks are very important, and I've learned and I have grown so much in such a short time. I know it doesn't seem like it, but everything that I do is intentional, and I always think about it before. Now I even noticed as I was going around in the community at Pacifica Market, before I said, hello. Now, when I see somebody who's greeted me, malole soifua. So I've picked up on the small changes and how important it is to address people the way that they should be addressed. So it's very, very important. So Language Week that is celebrated in New Zealand, and that they acknowledge our Samoan community. So I'm excited for this year's theme as well. Malo famtai la tatou malo longa masi tau sai lipe mo le tatou so te inga malefionga i le minister tanga tatou motor Pacifica telefoni se vai ngam fon tatou fa so nga tele ia o fo ini fiso soninga e mafai ai ona tango lima i ai tatou o le Pacifica ia me sena ai nga fo i o le uti le lantou fa so be se fo le tupe maua pe a fo i mai ia tatou malo longa. Bluwave Ngalumoana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pacifica values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography,
we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. Joy fafele ya jole vango le hafi le table wati le o joy rusu miru ton talo le tu la ono Italia pesita to sotainga male fionga ile minister tangata tumoto le Pacifica le fionga ya Aupito su o William sio fatalo fanto ya fale tau tu mo fatasi io so vai kwa le ai fa le tau tunua tau tunua fatasi. Kaya sa nga lengo o isi ko suwa fa ile na malo fa so Patalo fatu ya Jacinta. It's really Jacinta Siam Sela sorry malo le sai fo. Papel Jacinta dele. Mas eu fine ya Naomi ngaluva malo ma tabai ya ile levanga o le fiafi o ma tala noi mana tu o le tau tita pena ile vai so le ngana sa mo. O le tita va ya tu ile fa out window le ngana sa mo ya o te ro. O te ro lo pole la tu fimo le tita mo faila vai eso. O le fa ali lo mitanga. O lo ke kau kilo kunga o te le lo po le na se mai ana te ia fio mai o le fo ile tau fa talia to le fio ngai le minister. Se fai lo mai po le tonu le ano le manulo ti po le autu o le ngana sa mo ai si yala nga upu te vai tu ai lunga le tau au mai i lunga le tanto wa fai lo le ngana sa mo ma vai so ngana sa mo o le luti ai puava ona mapule fangalele luti ai puava mapu fangalele ya o le si o le a fisanga le matangi ona sisi le o le la fala luka le tai ona sisi leo le la afa tele yo mana yefo ai taua ya o le taua ya te o vai ngai o le ya ona o le tulanga fo ile le fa taua ino le tanto wa ngana peitai pea o le ai o talia le fionga minister o te lo foi o le mo le tanto so ta inga i Samoa yeah ma le to fa ya na forsa yes be mana yefo ia le tanto wa langa le wa vai ta watu te tau ona join mai le fionga ya Aupito ile afa o le lima ya o le wa to sa vale tu le vai o le wanti le o to se furuma le fitu ona tano le July ono ya ono te mana o foi ya o tanto por kala melanga o mona fa tu langa ina le tanto wa fa talo nonga ma le fionga ya na forsale o kikilo pe le wa tau a mai ala le tanto fa sa longo fa pisini le tasi se kauseki mai ile mai ka le sunga ya na forsa ona tanto atu le se fali tanto so ta inga masamo e ia ngai kala mali ia tupu mai samo pe mai al tanto fa salong fa pisini sile Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pisili o tau. Ole la fo me o le pa tala o.
ona whaangale e whaatau ai o loa e au ngā more ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa so fua tau ai lesia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo for voucher ua maua le apasusio se wa fine. So se paro loa fai ngo fie a me se le te wai ma le telefoni tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino le tama ore ainga. Fa te tu la vale tal for voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le tampai. Fa tai talo for voucher. Teki talo for voucher. O te toi whaataro whaatu Samoa le toi te liu mai ei o le tātou programe le fo ia fiafi ia o lea ua maua le mawhiso o ta inga masani ia so whaiso o bre sui o le tātou BluTV le o nanga Bluwave Samoa le to whaia wa ai nā Folasa le o se mai fo ilunga o le fola malana ula fala oka se au le lei o le nei sui whasala lau whaataro whaatu mo fora whaatu i lau to wha po lau whetalainga vai singano ilunga o le programe le vanga la fiafi o a mai si o tātou o tunu. Ea o te whiwhia whatalo whatu lau tō wha Asiata, ia po lau whitalenga fwoi vai malaima, o sei fo manuia. A teile tu o leua, tō e maua seisi tā whelo inga wa sa le isei si te taru mai ilo tā ua tō e whelo ia wai tātou te leilo, ar whingalo le tua. Pe tātou te tō e tala no whapea, i lunga o pēo ngaru le ea, ia leua tau o lunga ngaru enga matiu te reiva iaso, i ia le tua, Samoa lava ia ma le tātou ofisa nei o lo manuia lava me umai langa le o le tua ia e fo manatu e tau fai tu sa lava tātou na foi o lo maua ia le soifunu ia foi ia na foi tu ia o le tātou Leaupepe ma lo lava lo sai lau to fa Asiata Io e ia o tau o lo maua fia io o lo manuia foi ia o le aiso lo ngale le me uma ai wa le ato toa io wa le to ato toa lo fia va ai le dei taimi o le afia fil por kalami ia ai le faina io le faina le te lo fia sole tua ia sa look forward love for ile tu langa o le malangatu ia ma tu langa fo ia ile fa mo pita ia ona o le o ngata le futia male umele ia ku langa ko lockdown la sa fa ia i fiere nga fiku waso nga o kan kai kua io e fai tuai foi a oro soro ngale me e walanga o lenda fofo e malangatu e o sa alo tale pisa tele el pi tau langona io tatino a mai ale am tanga vai so fo ina tau look fo e lava me se fo se ava no le tau no tuai ia wa fo se tatu fa sa longa le tatu o nanga le BluTV ia e pita ia o le nga tasi fo ile ma fo ngale quarantine me se fo so fo malo loina ia te o to Samoa e awalo no wingala a fai ruatu fa no fo se ile ainga nga umang fa ngo fo se ko punga le vale le ko le mai le ai lava ma se winga na la ina malanga tu Samoa ia e tate loi fo i o lo fata o toa fo ngal fai nga malo e me so fo malo lo ina ya la sao mala manino e le ia ini tu langa fo ile le fa pito ai manu ya tasi ma tu langa fa pena ia to fo lo pulo we ia na tau kaule karingo fiefo ya ai fa vita yo lo ta oto ai tu langa manino fo nga fo ia il nai tu lo to fa vai ma lo le msa ya awalna ole pichilo ta ua ya ole tu langa lo sa ya e fa ya so pele tu ya tonu ya o sei sistemi o luma ya mo sta to filo in ya ai after yo nai mo pe lo to fa ya lo sa ai te dora la tala e o misi ai la fa pe ngei mo a pe ngei le la popo a mo meu o singepa o ko wa ku mama tasi oe amare salva ku sango sai stu o me tu oro risco yo me o sai stu fa io e la malu fangu nan tu te watu ma wala nga man tu fo tele o to e tango fia ia vang ai no mana e vatu fa suvangia ia ma la fionga la un fo sia misa ia yo le o le atu fa tatia pea o plek le po e ato no isi si taimi e fa o twai
ia ai la fotu ia no le tantai mi ia a mai le tanto tunu ioi o te tau le fia tala tu foi ni mo tupu ia mantu ai o mai si tanto tunu i Samoa la to fa vai ia o le tatou tunu ia o me masania e ia o le o nei swinga o me foi le o le tulanga o fama ia lo tu ma wale la le ima le au le o le tatou tunu ile bana ma le foi na ma watu tua ma tu ma te fa sabili na ngatai o mulinu ia le taninga ia ma le fiong fo ia misa ia ma mai le ma fa sabili ma ia ma o ngai o i tautu ia na mali liu mai le ile te ropo e tau mana tua wa te lo e la to fasi ata le si fai memories o le la fo i o le tani ngalo fo le va yala le ma o fo le ma o so mai nai va yala ia le uma te fai u mai le office ia malo ina le tala tal paloro tip io o te ma ta uno ina pito una te mana tua sto ina le naina fo ile ro sia kila pana io me se foi nai ele paloro tip ia na mele le o so ia sa o lo to fa va o so ia te no usu o walu o fai o fono te talo i lunga o taringalu na ina foi vai tauma io pa wana mele le ina fai ele ni me fa le ai malo la fo i tulanga lo isi tato wa atunu ia ai o ani si vai nga wa fo i to se anga ona la tale vai so fai longa ina lo tato bonus funto sanga ia sa o le o to e fia to e faso ia o le tulanga na to e faso na ulia lo le o le tato tuto tasi ia o le tai ti fa na ma o so mena nei ia o la ua matenta pena ia tato stage o stage la pena ina i mulinu o no winga pe folinga o ia ani va nga voile wa lena o ila to invite pe bala ulia ai o le tu pesili po la me u pena ina stage o le inta tu fa fianga pe tu no nai fa fianga la i ho ia pe ni fa ili o nai va nga vo io po nai au fa fia lai ia te pe au siba vo ia la iti kulupu e ono ia ina te mi o le sauninga le faltaia wala yun ta penal stage wa mate pasiman nei o la faul stage ia mani to foi le o mail fa talanga le ai fa fianga fa lenga nu ia to no stasina va nga pe na fa fianga la iti ia o le sauninga foi le o le asole la Samoa ia o wa yele swing o le a sisina ele tamai tai pale mi le fu le pe o mesa ai i telo taksanga ia sa sisina le o le fianga ile sitofia ia o le fiunga i lau malu le malo ia o le sola o i aso lulu le asfo ia o le fiunga i le Aupito te pale mia le o le fa mo na te sisiina le tanga vai o sa o tonga le tatu tunu ina mai te fa ia o le tulanga fo i lo ia tapenanga ia o mai tawina le tau fai ia inisio i tu malo manisio a fiunga le o mai tau atu ia o tau fai tau fu a fo i le ia te fa ala pio masani ai ia o pa penao ne teu ia te faala o luma Maota o foi o lumo fale o ainga ia o i foi i le taulang le fo wa mantau na mai tauina le tautau o tatou pena sia pe ona yaila le tatou pena te le ana o tautau nai le ina luma tonu la vole awala la papa nai vai singano ia la e tu sia ilunga ia welcome to Samoa ia rono winga o le ua le ngata ina tapena tu le fo le singafu ale o te pena mamawa tu ai fo i male tulanga o le tatou to e anga i mai ia i lo tatou tino ia o isi vaenga ia o te loa o le a fa ali fo i lunga ia le tulanga o stasio fa la vena tula i mai stasio afioanga o le ua lata tatou i tulanga o tuto tasi ia ma tulanga fo le yeti munga ma o ila fioanga vai e tu lopa i o le a fioanga foi o le fanga vai e o le na mai tau watu stasio fale o loa te le la vai e ia e mwhaiona sila mai le tātou vilo lea ia o le sa whaatama ia le malai ana nei ia o le morimau ia inai vai e sa whata o le morimau ia e pe e falling e le imautu lei a o morimau nei tangata o le sa inai le fioanga ia se vesi a whaale loto i whale ia o nei muli mau ia pe ile i fa mautino ia o nei muli mau o le na mai nei tangata sa wai po ila to ia o ai witness o le fala fala ia le fo i tulanga sa tulai mai na ia le tulanga mi o lai vesi da inga po ni vesi inga fa lo to fa ai ke le fala lo pisi supermarket ho le lo sa ba li tu
ia ua whaatama ia lava ele Malaya. Ia pela ona silisila mai fo ilai ile tūlanga le tātou vilo ma le tātou wata lea tu ina tuilunga. Ia le tūlanga fo ilea le sasao le afi. Ia o le whaalongolongo atu ia le balabala au anisi. E vai whangkes ia o lona winga. Ia o se tūlanga fo ile le whailava sina te le o le tūlanga le Malaya lana. Ia o le whamatalanga o le sa o atu ia le ofisa fōtine mu. Ai whape o atu ia ua tuai fōi ia le o atu ia anai tine mu. Ia il nā fōi no whuanga. Ia o roka mai fōi la le whamatalanga ia te tau lava o na mata i tūra. Le saonga le mu. Ia mai se o rai taimine e ui o lea pasina lewa o na munga la. Ia mai se o le tūranga fōi o lo iai ia mau wharawalawe ono a afi ai ono le Malaya po le afi. Ia o talana o nei aso I mea sa tupu. Ia ai o le tūlanga o isi vainga o mea o tupu le tātou utanu. O le sofoi, o le ua saini alo ia ma whamatu alo ia tuai. Le ta I lua se lau afe I tū malo. O le so. Mane tua o le ua mahe o na whai tūlanga fo I le leo o whamatalanga o le sitalaina. Ai le I whapea na whamatu. Ato le sola, le ua o mai no sui I tūmalo, ala tu te telefon, mani tua I o komiti nei, I tata I fono ai lava le sui fai pula le tūmalo. O le ala sa whele sau ninga whaapitoa ina I le to asa le masina, ia po o le nufuanga fo I lea o le mtanga luenga o tinam te maita, po I la tau lea la tau te whenga I mani tufa tu whai nā tu, o le so se leni lea po lo keti lea tasi miliona moa tina o la tunu. Lea sa whaatu ina le vanga whaapavail fast. O lea la ua, o lea so, lea na sa ini alo iai, ma tuua tuloi lima o le tūmalo, ta I lua salaua whetalana, o le vaenga mua na le ploketi le miliona. O lona winga, lua salaua whetalana ma le tasi miliona. Sau nota mai ta I minista o tupele sa whai o ia ma launga whaapitoa o le aso. Ea, le vaenga mua lua salaua whetala, ta pena inai, e wha moe le ploketi, e pe o ofisa, I o mea umalawe mana o mia, I li taimine nei. O le vaenga longa lua la, o le poloketi lea, le tutoi ai le balu se la wafe. Ia, o le vaenga fo ila le ua whaatatia nei. Ia, o le ufa moe le wala vasa fo. Le tala no ai le paketi, o le tala whaatatau o tu o le tupe, Bluwave lua, le Bluwave tolu. Le ala o le tala no ai, ma le tasi miliona lea I tono le tātou tala whaatatau o tu o le tupe. O lona winga, lene tā ua le minista o tupe, ia ilana forsanga. Ia ua tapena fo'i ia le malo me se mtanga luengo tinam te maita I la tu fa safuena nei vaenga I le vaenga lona lua o le poloketi nei tasi miliona o le usi fia umar fa mo le poloketi ina ia mafai ona so ani le ati na ina o le soifua manuia o tangata le atunu ai meise o tu malo fa palota e limas futasi ile au fa inga atoa la lena fa mawina nei wa fa mawina ai se fulu tesi ma le 5 miliona le au tau au fa ia to le tupele le lua se la wa fetala le vanga mo le bloketi tasi miliona tanga le u fa matuina alo ia ile so mo tu malo ai o tu malo fo ia na mai tau atu o le wa mai ona le stala ma fa malia ina tu lango talu sanga o me o sama na o mi se fulu balu tu malo mai le 5 fulu tasi tu malo fa palota Sfurvalu tu malo le o mautino o mai ona le stala uma o mai ona mai uma vaenga mana o mie tu sai mala fua ma fainga fa vai o le poloketi le tasi miliona tala no binga sfurvalu le ia ese mai isi tu malo le mai ona batu uma vaenga mo mia ia e tawai ona nga va mo le tatu poloketi le na ia ona nala o mai ana fa mo le so Ia male ta aite mulmul hia vaenga mulmuli o le sofo isa awaia toi foi le tublang o le sa falawilo ai stasio palitani malo tono tatu tunu ia se toma finga ia le toma fai e fa manatu fa tasi ile tu to tas ia ma sala to fu toma finga e piona e faltan malo le tatu te next door I somi ia le lava ia o le ala uta pen nei le faltan malo ia fatasia I male lenga lu fatasia I male vaenga le STA po le pulenga le o tangata ta fa mai mo mai male vaenga le associate le Samoa Hotel Association ia po le vaenga o socio falitani malo ai tono tatu tunu tu fatasi la te polo kalame tasi ale aso la tu event one day event ile aso mua le masina fo le aso le Singapore tu sai umar sauninga I tai le aso ile tai
ia ona fa se mai lo le ia e luma Maota lava pe fa sanga i lava ia le tatu officer BluTV Samoa ole no fuanga le i vaenga le lo ia i tatu malai fatu campus ia le ole afa ia fa mo na ole a wai mai ia tatu vendors ia po ila to fo ile au fa pisini sila i fa tau loa tatu fa le inga ole a ia fo ia me fa fianga entertainments mo fa now ia fo ia tatu fa fianga laiti me tatu live bands or string bands ia fa tasi ai mana fa fianga ona siva vo ia siva fa ona pone ia le pio ko nga siva vo ia tatu va ia siva sa o ma na vai tai mi ole le Bluwave le ka como siva snakes o siva fa tavi o bio ia le swinga fa pena o no tu la vo ile lo uta tu o mai le ono sputa usanga pe yo inala le mo moli mai ile ngangole le fa mo male manatu sa ta u le tai fono ia por fa tonu fo io le lava hotel le fiona fo ia pepele a Christian free o fa mo ono le u sili bo tilo wole aini le mfon fa tonu wina ia fa mo masani tatu malo le vala uli ai ia mtanga wenga o business fa la tonga me se fo no ma fio ai u manatu le la to kulenga fa tasi male STA male sha o le vanga le hotel association tu fa tasi le vanga e fa yo la o mai fa tasi ai tanga to la tunu ia e mai moa ma fa fonga ia ma mau fu se tai me fia ma celebrate ai tatu 60 years le tatu independence ia la we fa mo na pitai tasi le so le one day event ia le tu fa tasi le sha ia ma STA ma le fa tal mano ai a to le va yaso ia la fa nga so Leaupepe ia fa mo le ia fa tino ma fa Tautai ia fa tal mano le lava hotel ia o te lo le tawalunga na ona update la uto fa Asiata se bang na we si spa nga fi siling ia la uto fa Palo fa tai la bata ko fia mare ta update on dei vai ngole a fia fil programme fo yo le fai o le Tautai ai e ye nei tulanga si ta tu mo ta fa sa lo fa pesi na foi mai le e nei vai ngai mata upusa e sa no ia e fia joy fa mo ti joy nei ni si o vai nga mo le ma la utelo si ta tu tu pe mai ta tu fa sa lo fa pesi nei a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e pe yo fiti matonga e na o le Tasi lava le marketi te mo mia le Tasi Market Tasi Market ele ngata I fua whatoanga e maua fo'i a te ma isi me tau mafa mai le moana e pe ona ufa yatu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika o le talo le te sila mai ai numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti kako karongi ue fo'i ya soi maua foi le umala mai tonga ele ngata ilea mo ila tau fia le tatou tamo le fa e te maua umala mai Tasi Market ai fa fetu langa o fa lave e sa o le lei e maua tatou pusa pisupo tu ai nga le ya le o le pama le ngata foi le maua pusa moa so tu ai nga sizes fa pe foi la ka ko pusa siu pipi anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole tai tama ia mo fa la vergata foi le pusa pepe i le Tasi Market e maua fo'i pu mo fa lave in bulk I le Tasi Market ia le na Samoa a mai ala ona fai umala u fa tau nei le o danga le Tasi Market aua nei e tu mu ai alo fai nei o tatu ai ngai Samoa o le fia ngai mar covid e iai fo I le la tu o danga ua ta o le monogram e lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika e tasi lava no fuanga te fai ai turanga uma nei le Tasi Market fale o loi Messi Road I West Auckland ale ngata I Leaupepe Talai I South Auckland Can you be my wife Io e leo unaga le Tasi Market I nai Messi Road ale ngata foi lea o Papakura awa foi fatonga o le ratu le weekend ya mai se tatu o lo me Samoa fiti matonga mau foi matatu o lo tu aisa I se tau ngofie fafso tai lo le Tasi Market e fai fona la foi le se le ni Samoa le tatu fa lo le nai Messi Road I West Auckland tu foi merita fa tara nonga merita fafso tai nga fa mo le vai
Mana ia nei vaenga ia wa tau a me se foi la le tulanga i le foli atu Samoa i le ono se fulu tausanga o na tuto tasi. O tau ia se whaamatalanga i tuantu o le swinga lea wa e saunoaina e leo le ama ua le avano foi o le fionga tamaitai pale mia. E na te sisi na e aile tanga vai o le saolo tonga a wai moni au. O le awa o le malo e pe e tele lava ia masui o le fono o sui tofia. Ai o tau mo se tanto a saililinga i tuantu o lea swinga mana ia foi le sirisila le atunu o le a vea le tamaitai pale mia e fai masui e na te sisina le saolo tonga o tanto leo na sultausanga. Alo, tai ko te lore sa le ko le vaenga lea au jo Asiata o se tulanga ko lea pa si ke foi ia ile atoa ma le o su tsama le tatu tun ia ai o le o pinya ile tulanga ko lea tama tai pa le ia mo le o le tatu tun Samoa ma o le la ko ko inga mai ko tu ia ile pa alo tama tai pa le fuile fai ma tulanga ko lea o se tala pa so pito ele na tsa pa so pito ai kai o se pinge ko se ai fuile le tatu fai nga malo ile tula i mai ai o se tama ita i pa le mio mo ala vai tala pa so pito sa mo talo mo tuto tas o le fa lo na o le kwa pe kwa tuka na ia ile tama ita i pa le mia ia ena te sisina ia le tanga vai o le sautongo o tatu ia kwa te o ia sa le amatanga ko ia le tatu tuto tasi ia pe o le sa sisina ko ia le sa i ko ia no na sisia le sa ben pare ke mo ia fo ia na ko pa jaini ia le fo sa sa ia ni so tuto tasi sa pa bena una sisina le firma ya ta ia o le tua fo io o le pare mio ia nei sa Aupito ia fo sa no ai pe o le fa mo na se fa lo o le no le ama na ia le tula mai ai ma to fia i chu kwa tsmata o si kwa pa ni tsmata ia a o kwa tala fe fo pa le o si fu to sa no lo tu das malo fa tai mana ia fa to fa la inga fo i wa e le fa malo me se fo la to lo fi tonu ia walanga e monia fo ia e o fa to fa la inga i la to o lo wa vea ma komiti la to te fa to taia le sisinga fo komiti o le fo ia te lo fo ai umala le to tonu ia te lo ai le tawilo le au fa to fa ma au fa utanga mana ia fo e au fo ia lo ta vai vainga ia itu langa fo le lo le alo ia io le o le tupa o tamaitai ele ngata o le fionga tamaitai pale mia ai ilona wa te tele ele fa anta wa ina to tonu o Samoa o nafa ma tafa yoi o na ia tatou whenga inga e me se fo i o le tu tamaitai o le si vaenga o te fia whaafsile toi mo na inisi o vaenga whaamarino o le tūlanga lea ua alu i tua le lua se laua whele sa o le amataina o le poloketi ia o no le toi nama le laina tūlanga fo ina ia le tau asaina mai to tonu o le whainga malo ina ia tu maa fo ile lea wale tau ma whainga o fufuanga ia wa te lea ima masina o tau ma whaile fo launga lea ai le lua se lau a whele o tu inatu o le mai tau atu e na o se furu valu i tu malo ia o whailo mai o lea ua umana resitaraina ia e a fua fo ila i tu malo ia malo mai ia ile fast o lea o sa vali atu le toru se furu montupu pe toru tasi ia a lele o atu lava le lua se furu pe ia pe o fo le lua suru ono pe atu ile numero le magic number len au le tu la i mai ile amatang no winga la e tangia mai i o lo i fa maniso i tu malo i lalo sala to longo ina le fa to ile to sa mo utasi o le i mautu ma oti mai lava ni ala to wa committee ma resitaraina ta tata mai i fa mo le vai e moni o le tūlanga na lau talenga siata ia o te iloa wa o le sata ua tamata minista ia o lea le i te lo isi tu malo e ia vaenga e whapea o lai le i whamalia ina a pe furinga mai o laua wa mai ona batu ala tu sui ma meuma a pe o lai i vaenga la vai te tau ona whamalia ina i le process lia ia e mawhai ona lo ia male stala nai tu malo ma mto vo ia o le sa no fu tai fono ia le sunga lau
ia nga ilava le process ia fa malia ina lava ba nga ole talusanga ai wa tulanga na ole nga fa ele process le ina ia mafai on mai io fa malia ina ia I tulanga ia ole tulanga la le yeris futbalu le o ila tole na ua mai ona batu ia ba nga Samoa ia le la to committee o la to me fa pena ia ma le tulanga fo I o le fa mautinoa o vaenga fo I le o felno fo nga fa tau wai le ofisa ia o fel me fa tu wai le ofisa o vaenga umalena ia o le wa mautinoa I le sfuru balu le a tonu la o isi vaenga ia le ese ma le sfuru balu le ia tonu la vai le mautu po fe le nu fa tu wai le ofisa o fe le me wa ia vaenga o pio inala le winga na fa matalanga le a fionga fo ta minister tu le sa ia fa manino ile so ya ilana saunanga tau fitalenga asiata malo fa tai o tau mo mai singa tala la tamaila I tu malo fo ila ye tu la I mai yesu le HRPP e mai se ai tu malo ye te tatia ye wala ngau le wo tau mau me fo e ani si tu malo o ni si su le HRPP o le awa wa fa tasi la vai le tu langa I le manuro ti ma fa mo ngau o le miliona le ai o tau mo mai ni update na inicio tu malo fo ile matua la walunga le te ai o le a fo se fo fuanga o e ono misi la tau le lo se la wa fe mo le a la to fa vai ia ole tula sa ole wa e tele e ina tu malo le la sala tu te le la tu te ina le is fa ting fangu fia ole tu malo le sa te ia lo uto su ia nei ia lang ina le tu malo fo ile a fale ata numero tol pa ia man to sta sina tu malo le to fa fo la le pule ia vita ia ona funtanga I talu nei ole sa to fa ali ile lango le tu malo le fale ata numero tol pa ia ai le pia ona maria foi te la ona sauno foi ia le fionga I te telefono le sunga lau ia ole tu malo te ia ona winga ia ele mos fa manuang ia ai tailo ia I po le ase tu langa ia ai ia lau ia mai tau foi ia peo o suanga lau foi ma fa matalanga la vai lungo te tono le fono le la vai va ia tu ma sa mo mo wina foi ma sauno foi ia tamai tai wa nga foi no fasili o le sile vai ngona sauno nga tamai tai minister ia po le ala va tu langa foi le o se te o se tu malo ma so na suia fai pule ia e fa tau nu lava ia le prokalame le mal poloketi ia ale vai nga fa fai ia mai se ia o le poloketi ale fanga malo a toa e le o faia ona o se tangata se to tase te ia ai fai mo le manuia o le tu malo o le fa mo na no winga o ala vala tu langa o le te ia se fai pule ia mai le tu malo ia e fa tau nu la val fa mo ona le ua o fora manino foi ia le tupe lava ia le ua fa nganga mo le lua se lava fele le ua pasia e se full tesima le 5 miliona mo le 5 sutasi tu malo ele o fa pela o saule tupe fa pe ia iva tesima le 5 miliona mo na I tu malo ia te tauna avie ia le fai mai 5 sutasi tu malo ia le tupe le se full tesima le 5 miliona o pasia tono le tala tupe le sa ia terwai ia ma tulanga le fa ta auto ai le tato parlemene ma le cabinet ma le fanga malo Samoa malo fa sai io o te la gona vo io le finangalo la tauna yai ma ke fo ia va ai le bomodi o ta fa so ai fo I tulanga fa penne e matua wo fo lava io e sa o kara lo makua o la ula le tala te o fo ia na o uia pe a fai e ia se tu malo e matua I la to io e ina le ke e la to lava sui fai pule ia e fa pitola utala io sui le vanga o lo nga ia malo le HRPP wala nga ai longa ye se sui le fast ko ke e le la to lava foi poloketi ai mai sole matasi o vaenga na fia ia la to folanga foi o le miliona le be atula I mai ai ai la ni se te okay lo ele ke nga ai ke nga o le fai puli ia au te o fo ia ui nei tu malo pe a fai o le ata ina tai fai a mata o le la to fa ma na tu fo e o lo I me fa pea o le pule a ia la ile mo tu malo ele pule se fai pule I me fa pea o le fai pule o ia o le ave fe au tu lo o la tu malu mai tu taulangi a o ia o se ave fe au e fatino le fina ngalo o le tu malo o le na palo taina I la to
ai le fa pela e paro ka mai le tu malo ina ia sau e fai le fina ngalo le tu malo ia faingi ka mau a inga manianti na e mole le manuia lau telo le tu malo ai o ngolanga ia personal issue ma le faya inga foi le pe ua faya inga wa le fia le to tu la i mai o ia le tofi sai ai ma le tu to e mau o longa bingi ska sai ai ma le to e mau o lona pawa malona ta mau a inga sai ai ia na te ia le ua toso mai ai fua ma le to telo le tu malo ma le mau ai nei fa manu yanga ai te tauna ai le tu malo ia tu langa fa pe o le lava foi o te no fo mo tilo atu ia i tu langa fo i o le sia matou fo i tu malo i sa tu paitea o le pomoni lava fo o le nei lava tate o lo i fo i mafutanga o lo i fo i la tou o fa la putonga o lo i la tou i o ina me se fo i le pe o le saufanga i tu malo e lima se furu ma tasi ia o nisi o mafutanga fast supporters ma vaenga e la tou te langolango ina le fainga malo o lo telefo ia ta mali i o le nei fo i tu malo ia tonu i fafo o lo o tau lambua mai filo a o le nei au tele o mo fo se update ma ia manto wala ngai le to na male laina e tasi le tu malo i sa va i o le i se sui le fast tau vai ma tu e pau fa le tu malo e lua sui le HRPP ia na tau va u mai lalo le fa malo le HRPP ia o le ala tu la i mai ia le sui le HRPP tonu le tu malo sa tu paitea ia na ona fa pena tu fo sa fa so o ke le o le matua u fa ngo lava u ia fa le tanganta no u sa tu paitea io o le matua u fa no lava u ia lango o fo i vai e matua sa tu paitea u liulia le tupu anga o se utina io o tua ai fa na mai isi utina o utina e asiaka koe ma seve matavu i tu la po ma vini ai koe asiaka i farkoi e matua maua la le pito sa paite ai foi la se va enga e te tau pe te ua ulu taulu o la vea i marmato foi tu malo i le mele o le lango ina ma le tasi o se komiti ia e na ona fa bena tu e na ona fa no ai o le loto i le tō whā o le ai au teilo au te tari tonu wina ia au te tari tonu wina o lai ai le au whai tō whā ma le au whai utanga i le tū malo pa ia fo i o asiata ma sa moe leoi tatou o mai o pongi e maisi o le tūlanga o lo ia wane o tatou me lea manuia langa e manguia i le ku malo e le manguia iskanga kokasi ia ono le tatai mila fatu ia fa mai mai nisi o vaenga te fia fa so ai lau talainga vai ia me se fo le lo tu fa ngole nei weekend ia tai tele lava lau talinga siata ia o te loe e leu tau ia lava seisi vaenga ia pauna o vaenga o leu family no atu me sa tupule nei aso latou ia wa fo ile sile fia male no fo ilo fo ia Samoa wao ia ile ngato matou ia o tau fo ia ina tunu o lo tuli mata i lava ia po mai ia me o lo tupu Samoa ia ai na fo ia o le tawulunga fo ile o se tatou lipoti ia tautua fo ia nei aso o nei fo vai aso o le tō wha te tele ia i lau whatalinga asiata ia mo le tā whatanondoanga mo le tele ia le whaingo le vai aso ia o le sa look forward ia tā te whiro ai ia pui le vai aso a oiluma ia ai o le o matasi fo i futia mo le umele ia tunu fo ia e se aso tātou tō e whiro ia i lau tō wha asiata ia ioe o le nganga na o ufainga tai na tau fato fatu va ai no fa moe ma walunga le a o ula mai la ula fala le nai ula ia e tu watu yo ao ia se me alofa mai le duty free ma le fionga le lipule ia no mo foi o se o tu na tau te pale le lua me alofa na lua manu malo i fo ile loko se tato tunu ia ai fa ya so le tua ai a faftai foi mo da reporti matala to mai la vaila songa fo se o mai le dia so ia to mo se si so taiga ta te to aleanga i fo ilungo le prokalame ia ai manuia le lo tu le weekend le neva ya so alofa te le atu so i fo mai manuia a vera voi asiata vasifu a se fo ia tatou toe whaau tatou proclam pe mai tatou whasalang whapisitisi nei. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tō nei matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu au nanga ese.
Ai le ngata fo i lea, mātou te siakina fo i Lauta Vale. Mātou, te sapala ia fo i swahu mo Lauta Vale. A whai fo i o vai pa o lausa, a wala te popole. Mātou, te sapala ia fo i ea mo Lauta Vale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē Lauta Vale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi utu ina i Lauta Vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talo for voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again and God bless. Taupea wati le ua se fulu ma le wha ma le awha minute ua te ai nei le i tūlai ono le tautua whaawau fo ia meso le toi te liu mai ei o le tātou porukalame e mai ai o mawha talanonga ia marasui o le tātou ofisa fasala lau le tō whawa ai nā Folasa ia i Samoa e si rau leo kakaro nāri rasa kousi si rakulo fio whatalo whatu lau whionga Leaupepe whionga le tō le marino rungo le porukalame le ni vanga le fiafi ia sa fumanuia la ftalanga Asiata ia langona fia lo le to falong lo atu lo tal no nga mana pe folinga me wole o lo fenga malang ya so ya le le ya le sia so le ta ya yo nga talo ya nga feng ta o telefoni ta penanga mai anai pa anga lo fatata mai ya lo suat foi matala tu au ya Yo, ya, le fia, le tsa nei ole ai to ape ta. Yo, kele tang. O ele fai ma mori mau. Le ai o le te ai eu fui tanto o so fonga nei ai fui se me fui le pena e tau mo o mana ia le atupu. Ai o ma e nei pi fa e na o se ngalu fa fu ai le fati. Ia e tele no ta vai ai no ta lo to no le misia la fu ia ai le fa ina le te longa. Si ore toe aso ana i moa lango le aso lea o le aso ana whakarikali e ia whepo ina ia manuia i lona tari o le ationgi ui o lea o le ke kau mai o e whaasiforo le maa whaatara noanga i milion wa e whaafonga le au pepe o milionga mei wa maatara noa i mawa ai ia ale ai o le ana tau wharongolongo mai fo ia e pe foringa mai o na te pole le o ato le tufa le toitu malo ia po le mana o le toitu malo e le Oceania ale malo ia te le ropo fe ia fa to fala inga io ai ku fa mai lo mo sak pai ke fa ia ai mana ia foi na le o te lo Leaupepe o lo mana na o ia o li ku maro ia o ia amele mo te le mana o e tupu le mesa tupu le ia sa tupa ite atuai na yafu Walang sak pa ikia kuai le yasoya e atonu fa fonga mai fole mal la tunu la te sila fie fo ile nei mea ke le manga ola to tupur menan tupu mo fa mai e na o ne yafu na mele ile to ela e tonu wa ye le na vai time io nei vai time fo ile tele to fa o lo fa peo na fa tano ai ia tele o Taupea la fo wai ia nai to no va to lo fe ngai mal tau singa le tu malo ia to no na la mo wai fo se tali ia o nei vai nga o mai pe ona ia to no o tu malo tai tas ia o la fo na lo fo melo o fo le nei aso ia le ta alo ta to tai to fitu ile la to no men le engelani ia le ngatana o le tatu tsau ni atu fa manatu le ono sfuta usanga tu to tasio sio tatu malo ia ai mi se fata wa ino le ngana Samoa le mata ile vai aso asau ia wala nga tawala le ofu mai o ofu lan moana ia o le ula ia fe tau ile le Leaupepe ke lo o le ala o so le fau mo le fau o so no ga tonu la fo ile na le fionga le tinu ule so nafi ina wa pale mele ma fa tera noanga o wetunga kosa le lu of king o lo ka fa pe o pe se ro to ninga mala fio o lo fitino lan mona e le foi fa pe no ofisi dingia fatu mana ia le plu ia wa tau e foi no ma fa Leaupepe mala na au fatu ia au fa mole don't tell me o le blues foi le a o sa no ngana mista le e te sa no to no ia Asiata o le alo atu le o no se fulu tau sanga mana tua o le konginga le ai lo ai Samoa manu Samoa moana pai ia mala no mu o tatu tanga vai ia e fafitai la le te ma u fu fafitai lo la e wa silia la e
walanga ole ina mafua ile sua falea Leaupepe tele yo me ono mau el to tele me ta faso ina ua o atule to fa male al tapo inga I falea lupo e arua toila le tanga to ngele le ela to su e se ili me fo isona to finga ile tamaita yo na fanua ela tu la tiro mele te ndo na fanua sol e sere au le ko e manga yo ke ungar kamale arua Iyo, familo la iyo le tala te ne ia sa oi. Ole asuia lo ngola ele to ngoya to ngele. Ai ole e ngoya silia lai. Silia lai. Lo winga na tapor kala me o silia ko lai. Tautai. Ne te we sili po ferna fatawa. O e mantua ia le malanga mel man Samoa ile tausangante nei por tausanga tu atu. Pe tausangante nei na faiala tu ta longa nei. Ja. Sa ia fo se tau mfainga al tato community. E fai se po fia ina ia sa ile fo se lene Oceania e le tatu au ia o mato komiti la sa ta pena ina na fa moi ele ise matu tonginga ai we for matu savalinga I luma wa matu le fatino Maota Samoa e o mata pena matu fale le o le matu I felunga le assessate o ile se Oriana ala matu tatia le ya toile o fula Bi tala noa o le kokomiki ya na no mato maia na fa tau ala tangata lona of te fo fa pena fa ngatu persona tu pela Ola se ma ronga nga umana na saula vai la tu Ono te tau vai atu ole ye nei vai nga ono ta te muso mai baule ta taipi o ai ali nei laptop ali manei peni notebook le te vai atu le te fio mai malo fio nga Leaupepe Ia Asiata mantua le aonga voi le Oceania Career Academy le tele na tafsosoani e fa'alau iloa ia o le aonga le lalo pulenga le fono ia o se Tasi health provider ai tono o kilani ia o le alaua fa'amatu mai ele fono I lalo le ngaduanga vava lua le tatou TR marketing male OCA ia ni laptop e mawhai ona ta sa ilia ia se a inga voi lea o lai eni ta meti ua o onga a ele o iei se lato laptop e whaatino mai ei mea onga le whali ia ai mai se teimi fo ie a wo ese mai lea onga mantua teimi lockdown na tele na iei po kalame foi na tufa lava ia devices I a inga taitasi ai o lea lai ua manatu foi fono o le lava e po kalame o lo mfaina reach out sa o masaili na yainga o lo o amana o mier sosani o la na e lima lata laptops le leia to inga lo le novo e le ngatena sauai male ia maltamale Microsoft Office ia po kalame le lo no winga e le to ta worse tu pe le tongina male loadinga ia e mo foi male stationery male warehouse le voucher se lautala Sosoni foi fatau nisi mel me au mata utia yo le wo vai tunga mata utia le tulanga wo oi ai ta ua mo le te mafuta mai mo mai iyo o le ta wala le wo sau no ye le fonga la pepe po le pula le al tanto tia marketing o ila to wo fa ya fa la wi loa ya ma tulanga fa pena le tanto wa o foi le fa kamuta Oceania Career Academy longo winga la o le laptop le te wina le te milene e yaila ya inga mafayona maua ye o ele te mai mo mai o ele e te mai mo mai te no la kwala le vanga o ngi usila pe fato a lua e to lu tau sanga talu ai talu ona o maua se meta o se laptop ngara tala ia ele fa ngo fiona to e maua nei ona po me se fo yo se tu langa e alu ele ai sau tu pe maua o ala ya inga o le fa ngo le ta va inga le la fiona le pepe ia Asiata a fai o yeise a inga I to tonu o kilani o lo fa pen mata mal tato po kalame ia o se a inga o lo yeini ta meti a onga a ele o yeise to laptop ia e mafai ona e sen mai le ngoa lo walo I le tato chat ale tautai sen au mai le ngoa o lo walo po lo watali po lo wafine ia o le aonga ai ia masi numero telefoni mfai ona mafsota ia tuai ai mantuala ila na ifu tatu ti ngala wai laptop ia ale la mana o e sau tono e talsanga ai mantua mate atu le leia masi atal to fali
tātou te tala noa. Ia po e melimata wata ma lo wata li ma lo wafini. Ia mama o ma te va ai solo tono to fale po ye ni se laptop. Awa le ole awa le a pe ma o le sue. Ei awa na ma to fo to ai tono ro Maota. Lai ka kia mai lau laptop I lunga le o fata. Pe fa mai o laptop pai mala fai ka koe fafo. Mana ia na o le nau tainga siata. Ia alusa o ale nei whamanuianga wa wala mai fo se ma ua tautua le awa. I se a inga. O lai nei tamaiti. O lo mana mier so swani tu langa o se laptop e whai mea onga. Ma fe so tai mai e foi a nga ila onga tele wa onga wo ye email tamaiti. E leo tautulia foi la. Fa pe o tamiti lunga college po high school. E o fele primary school. Pe fatoa year 1, year 2, year 3 lo walo. Ma fai pe ona ya palai mai. Awale tup wa el tamititi. Ma la matam fai foi masiata. E sena vatu laptop. Ya la ye foi nisio ma fainga wo pe ona fai pa anga foi le tato Oceanet. O la to wait to mai ila o ina foi le fa nga ino le o laptop. Ya ato no la mo sosoni pe a fa pe mana o mi. Mana ia lo winga fa pena le faingo se tanto wa mi lo ne wala to misi por kalame wala ngo va yaso te tasi ai le por kalame ma por kalame fa la wilo ia male fionga le Leaupepe o le polisilo le tatu ti au marketing ai me se fole o le OCA o le tauala tango messenger mai le Tautai o le swafa o se numero le telefoni Malingo le aonga. Malingo le aonga le. Le aonga I lo walo. Aua ele o la vea ile le aonga le melea. Yo tanto por kala me se fa manuianga. Mo le o lo aonga. E fi so so ni ai. Ia ti o malo na yo walo. Pe fa pe o le na fitangi si ma vinga fana. Any laptop e o no fa ye me aonga. Ia e ta ofi mai fo ile tu o fo ile le library si te mi ke le o po o sa o library. Iyo. Tu langa na siata. Ona le ma uela vai famtalanga. E ye nai tameti e sentu atu la onga. Ia watu e toi anga ile library. E whai e lato homework. Ia na whatu a hoi lo. O lai e lale uma mea onga. A wa local library. Ia no lo le whale. Wale mwhai ona wha uma le mea onga. Se vanga nā utoi o le onga le aso e soai. E ta ua e tele le tūlanga le. Wha malulu atu e tātou I whafo atu au kilani. A toni se taimi. Maua nisi wha manuianga. E ma whai ona wha soa atu mo tātou I whafo atu au kilani. Ono no winga. Na au tapua ia le plus le wa pau ia tatou famanianga laptop fale fa malulu atu tatou le lau mo Wellington ia me fo ko mama ila lu ia ai o dai lo tatou la vale tala fa ta yo au kila ni dei ia saute se sifo ma tu ma sa e wa m5 ona ma ba tua e te omi mai au mai vaenga le na o le a onga o lo ia ilo walo o le swafo lo walo ia ma le numero le telefoni e ma te feso o ta ia tuai ma si e tuai e mori atu o le laptop e sau malonga ako o le ako lea le mfai o ne te ua jutonu matanga o le atu ke muso koe kakala se mei whape mai wa alua tuai ma le tuai ngā porokalame le Microsoft kama ia ngā mako wha o ngā au mantoi o I tu pai ho ia uta imlusanga kamala ia ele nganta hoi lea e alua re so ila upipe ia walanga pawal mea whea ila upipe ia e ute lor titi sao ma ai langa walewa fo ino ufe rua ia ufo ifa fifianga kamala ia tele le manto wha o ngā ina office home and student porokalame ia ia ai nganta fo ila ilea ia o tātou vouchers fo ie mo o mai stationary warehouse e ma whai ai ona wha tauni o loa I to tonu o le o le aso e announce le tā wina mua no winga le tā pokalame I le aso fitu o aso fitu o Julai aso fitu uni sorry uni o ka uni no winga e uma le songa fua le aso malo lo le Queen's birthday ai aso lua al tato pokalame le Tautai ai le aso lua le ala pau le aso fitu aso fitu ya o le aso na o la fa la wilo atu e poi le malo le tato laptop mua ia on toi fanga solo e foi la ia le tatou o le giveaway le se tatou laptop I le isia tatou pokalame o le aso so atu ai ia mala tatou mai mo mai e foi ia pe o te mi mate o ai e ave alo ia le nei me alofa ina ia inga ia po mai se ata ia ina ia tau sisila e foi I le au ngā foi o nei pokalame ia awale fa nau ina ia awane I se tamai titi le mawhai ona au sia le maualunga le onga tauna o iai ono le lava o le whaasoa e mwhai ona whaatau mea nei o laptop
Ya le umfeona wala me ma o masiata tato po kalame le fa mania. Ma lo fa tai ma moli foi fa ma lo ma fa tai tele lo fio ngai le pule lo fio le pepe ele na ma le laina. Ya ole dei foi tamali imbalana tautua ma le onanga. Sau le titi sel, sau le Pacific 40 ma le talo fa voucher. Ya ole tulanga fo ile tato ti au marketing ma le Oceania Career Academy le onga fa kamuta. Ya ole Oceanet o lo tautuai. Ya o nanga ngi a le nga varusia o le fau ai me se foi o le o nanga le fionga le pepe matulanga ya ile tato community ele ma fai fo na matala ya senga fa to fala inga le pule nga le fono ina ia au mai nei vaenga nei e fe so ni ai ina yo tato tangata Samoa ia a ka se ele si a vaenga lo fionga le pepe o vai ku ngai le tulanga o lo lai pe fo mai o ta le pulu nei a weekend na se tulanga ya ia o le aso taiao marota longa le moana Pasifika le talo le Prampis le fai mai i Mount Smart mo tātou ia i South Auckland ia a fai o la ua ele o ta alo lau au taiao ia a fiu atu mtalato a langolango le tātou moana Pasifika o le fitu le fiafia mata le latu talonga fatoa aso so o mai lola ia le sefulu talonga le Blues ma le Waratahs o lai fai au se tali. So ari away le Blues ari. Ia, ono tulanga lava le draw. Ia ai le tau whanau longo tu lava le tō finga fo i le au lau ave. Le se au se ko au no iai. Tō titia tō se fulu ia tama fou. Le wau mai fata alo ta longa lea. Ono no ta inga fo i le fa mai ia le fai aonga. Fa masani i le level lea. Ne te o iei se lave vea mai pe a mata ia talonga finals. Peu tau fale ango le oro. Ele tulanga na. Kalo fai a New South. Ko vai o tau a iei ni New South le se o mai mo mai ni te. O tau sila se fu se fa pe me foi mai ka fo se ko kolu. Su o no su ya ko ale awor pulu ta alo male. Ole tamwhenga ia. Ina ia o atu fo i le tausanga. Ai o mai fo i o telo tamiti ia masalo i lalo luasu tausanga. Le ai o mai e fata alo i lavanoa ia o atu fo i le tausanga. Ia li tai atu le se wanga batu. E wewa pe le rotation le tau fai mo. A le anganga ia. Tau fai wa leo mautinoa maute quarterfinal nei Eden Park. Ole me tino ana masi au vai le si au le foi au le lanto ole au le Highlanders ile ia se swinga au mo tino ata alo mal Highlanders ia manuia no winga e to home final home semi final foi le tato Blues ia ma se au ola sau pa fa pe te walo ata alo le Hurricanes mo le Chiefs o se si lava au nai o ngala le te fatu le tau te ting ai lo nga ia wa te fa madulu ya fu mo no masiana au fu mo no alo li ya asiata e mo ke fiko ai le kora ya oi yo fo le akure wo ko sa vidi wa umana le ngai fa le lea wa ka vidi mele wo ole loto tele fa valvaler tele taimi ya ele faina ola mato fatali mai ola mato fatali mai ole watule Leaupepe ole watule watua io le watua le manto matangi wa umale le ngo vai ko ngeio o mato e alu afisanga se ile la fala a pesi dolar kama maluka ia o te alo faila wala ngore ta vilinga mo ia le ala matuano numi ile sifi pole awora matai ai tatou te feilo ai wano ngala ante o mato ia le ile fa pe maut ole a mato sau mai lo winga tau te semi fair Eden Park ele a fe fai ole au ole tulanga mo ele fa so longa ole advantage na ia le Rono winga la, ia tarusia ia o mai tato semi-final. O tu mau pele maa lo se matangi. Langa ele teimi e o mai na, o tau sa vili foi. Oi foi ele na fato ila lole, puru tau sa. Leva na ta longa ele o tau manu tu se si na ta longa. Paul mele o te lo matou ole anga i luma. Ai, ole o tau mantu atu ai. Ora vai aso le tau nu mai fanua tato te tau fitu. Oh, yes. Ole folinga mai alota longa ie fai engelani. Pu e mela tu va lele anga i New Zealand. Ia ona fatali le masala le lopol va ala salia. E tau ru mai. Rona winga
e te oso lo vale le toi foi mai o le vale o toi le toi foi mai pe va pe ta nu lo malanga alo fai lo winga la mo se mai te mi mo te talo fa pe ai le fe pa ia ia ola e tango mulianga velanga tanga seta ia ai au wa ma mau me ala wa ile ti wata ia ai au nga fo ile be se fo o ila to we ia ono le o le ma sa le ta fa so ile te to fitu ai fo se va nga me fo ta to e fa fango ile tu wa le be se fa mo nga fa to nu ine masalo se taimi ia ona fa lo mai le e komiti ona foi fa mo ona sa ua vai sa no nga le afionga al consula ilana poka la mele fai ai vesta tasi e pa wal mena ia fa lo mai o le tau no mel tatu au ia a tonu ia foi se fa mo ia fa filo ai ai le mautino mai la tu langa o ia la le lai malanga io ta fia fusi e murianga io ai me se la fia pu ia si sa waka marka ka voi le ka wo so ro ko ngi va bellima o foi le ngole le mariko te mana po se ma ta mo fia fai ai tu te lo se lo fi fir ke mi osso va pe ngi lo ri mai ia e fa siwa le skai make sure e siwa mo le stai no so ai la ia le ai si wale melo te lo le tu se lo li mal te minel te mela te tono falsa le nga o te mitau e ola fo fi fianga per mali la mai tau tu ta longa ia te to fitu a se forte to sulima ia ka ke sulima wa ke se asi ko se si so o I talo sia fo ia o lotu le o ia la to lo le o to mis ia o le la to tu ma lo ia e mai la to ta lo ta te ia malanga o te lo o murianga ia o stangata alo wingo lo tala talo sia ia tu sa fo le la na ma lo si le rotu ia ma sa lo fo ia wa ye ki nganga ele lo pesa le ta meter matonu le captain o okay tamite o se allo e fascino o ia satuana io oi kafio lai ke ole leile ta allo sabiti ale lupe le lotu ia o te ro mama o tuala wingo tamiti na io sunga ya melani matavao e to anga le lotu io ka fai longa fesili le sia ora ora wori ia mai kuar makamakangi ka fai longa fesili ke le lauri e ta sina mea e ma fai la ia le sunga ya malo io sunga fa fia nga ya malo sefo e a se fo fa tu amita ina e wo ina le tele le fana ndau mai le tamata alo le leile mai le aule le te patasi e ma na ia fo ko ke ro ke le la va nga le tapu te patasi e longa ona toiloa le mafua anga o le ngoa le o le lanto au tai pe ya fo el mena tu la ia ile posiva mar po fo ile la onga vai po uli ma to e fangu ma to e fa mana tu ya ma nei ma sia lanto mafutanga le ta u o le ngoa vai po uli o le vai po uli le tu fiti mari ia ai mana ia fo ila walanga tasi le ngoa mana ia tele wai wala wa lunga ta longa Samoa o le te patasi au kili rupo mana mala mai le to tele o le au ta ora fela te fefsili atu ia wa o e faisina la e te sau mai o to malo yes I tonu la vai le ile no ule la ngo o le tule o tina o le fai o se o tina o matiu o le au o le swafale o le laupola ia male au sau mai ia wa foi le fio o mantua fala ngingo laupola nei mo tele I loto ipu ia o le feangainga tafua o le Leaupepe ia wale fio lo polo bare to lima ia me se foi si uma le fola si uma le fola o le la le male ngole le te patasi o fonga kusa o le to la si te palia a tuitonga tala I fei o langa ko la si ke palia na to o ese bana tuole o le tala le taua le o mea na amata mai tuai o le afuanga foi na o le swafale o loto ipu o le loko lea anga kakangu mai la au le taua le na amantai ina ia le taua le au pule tonga Samoa ina ua tulia la ua tulia ese mai ma amata le taua ia na lai le tolo e fasanga na ile me tonu ale ia ile Maota fa fia ngai ina ile assemblies ina ia imutietele ia na ia ile le fasi fanua le amale le ta o le te patasi o ko ke panga I kuar ka malua ku se ka ma foi
ka le ko fia manga ko ia vai la ia esele tau vai le tau fa aftai foi lo mata lai meia ele na alta faula me sa fa ia so no fa ia le pas ele o se que pas ele o se que pas fa kai kai mana ia tele esele mana io o ingo fa pe e ona winga ma ona talaanga ia a fe lento te patasi mai atu tonga ma fa to fa mai ele ye se ma vai ngal to inan fai mal te minna pe na aru lo te minna ia le fa ia la uri ko ngol fongo so pa la yo te lo la foi le te vai le manu wi o le aulia le nga le pi ka mix mai ye ma le loto fo ile sa mo konga oi mo mai la o le ye ma malu fo ile le watu nu e lu lo winga au mai te patasi ka alu o lai au mai ai matu ai nga le vevela fa konga nga mana ia io o no ta inga ia tato va ai le vevela na ia tato ta na ia to ida vai aso nei le ngo le mo to mo nga tulanga le mo el tato wa bantua pe on ta urta po kala mila son fo na pa o le mela sa mana na o ma taula i le vai fa ya o nga man pulenga ia tato to fo i ma to no top 10 la tato numero se fu talo si now Spain na lai lo naiva ia te loa e o matur weekend nei ia wa tona me mai Spain ia lalo ata to atu ngai lunga o le tato pulu le fatulanga mai ai ia pangi ia e fasita ia wow ka ke ka muso e faile dei upulanga o le kai kofi kulo we le ko yengi ngi au foi au ika o ia pangi o ka ngaka o ene langi le au lo te vai tunga pe yo pauna le au langa no vai tata tona po ena sa wele pulu le ale fitu i lomba lo ne te wo esele le sivanga no vai fa pe o ya panio ai lani maskotilan ia ai masalo ai ai mai lani ele o tabi te io o ka ofisi uma no matato wa kapingi o mangala o li na ia ai uyo le ono le tanto taimi la fo tu ni so vai ngate fin ngalo fa mapu ele nei vanga la fia o yelta program o nisi o vaenga ma le tātou updates ma le tātou talo whawata ma le tātou Pacific 40 ia o le whatinoina o tātou cash power te min nei e umolona process o le ato i meli atu lava ia le token o le cash power tau ainga i lau i meli o lona winga ia sa o le lele i meli te tu ue te tonu i le teimi e whailau whaatau ina ia vavena toi alu atu cash power i lau i meli ma fai ale o ina te so tai lo ainga tau ye la ngai taimi ya e watu le taxi nei anga i Samoa ya ala to la te per telefoni ya pe a faina le coverage ya e televo ia mo climate conditions tu langa talo tau e ono delay foi la le tax ole o tu langa lei so ole matua ai o taimi fa tau el cash pa o tele na man na ole vatu taimi na ai ele tato process matua o le fa wala me lo fa tau ya matou anga ile EPC process me lo cash power sa ya matou la fo le matou to ainga to a vatu copia te o le ya la valon sai e el taimi e va vena watu e foi taimi tau tuai pa ona tele me fa tau wa taimi nei to titia so uma o nei a New Zealand tato Pacific 40 le fa tau to cash power al vaenga lai Samoa ya lo ringa ave never no ave foi stato foto al vaenga lai Samoa tau fai ali ma TV ali io so ye to te ora le so i ko ke ora le anga fa pena ya la ave al fai ngo fie ma me na o le to le wa e cash power o le metago o lo ile a wala in fa ti wai sa o lunga le www.pacific40.com ya o ina e mafai ona filifili cash power ya fa tau lo talo fa vata mata tu tol se fulu tau ai lunga salo lim se lau ya mafai ona fa yelo lau cash power ya mafai o tu tato pokalami ya o le tato onisi fo yo tato officer il termine ya la fo e fa lau lo atu le tato Pacific 40 Queenstown man mi tele au ta faonga falute ya ma to ngalo e atu vai ngol tato talo fa va to nei time ya o Queenstown tele lo pe ni pa wa e matuale me o mai mai ele ni pa o yo le ula
kamala le lobster fu la le oh lute la o mai no le ya pero ya la utafao a wete va me sau fu a wete va me sau o le va sita to va ila po le ale tu langa le il fa ambuli pe o ma ya no la e ya o le na fa ya ta por kala me ngalo ya ta no fa visili how's the recovery process o le fa tau noi te le fo nga luenga e fai le teime mai aina ta e tu langa recovery ya o le la wa masalo posesi vayaso ya wa amatalona fai wa amatan savali mato ka amatan kolen leni mali okay for mai isi medi mai isi wonga lai o ngai i petani for mai sorry il kaka share mai le ta lo pulle titi sa ngai fa sau malanga so ngai miki ngai Maota Samoa ai pe ngai sa va ko ke i lo ke le nga ai screenshot mai la i o e va e tunga so le ai mo mai ma so alo se ku ya never need me va to stu la lo ya so alo ya la to fa le pulle ya la le ua ne matala lo fo se matali o le Leaupepe ai te o to fa le ton ya ai ese mana yo le o fa mo vai pauli to e foi le fa tai tele i tamam tene tuai ile fa lo ngoi no la to ino se la to sanga o colisio sala fai wa fa mo le mo mola mana ia tele le ngo colisio sala fai ya te o to e suilo vai pauli e o ia la fa pe o lo ta puni le aunga ya o lo ola pe to o lo to manganga ya o ila to o lo wa fa mo popol la to sosi ya la to mau o la fa wa wa pel maftanga ona to tele nai tu pulanga foi mai la o nai o tatu tangata sa tawina ya ele mfena ngalo lo mu yo o ne sa a mata mai ai ya le foina foi o la to ulanga ya le wo mai ni sila to tele o manuia ngaluenga tu langa ila tina ino ai onga fo mai yo tama pese nai ma yo ai pa wala le meta upu no falo na le le ya so ma ya ma nei mai la onga o le taimi foi le o fata pe nai mo fa nga lo to le onga mai lo le fa pese ilu mo to tele le ala o sa wa ya ma fa ya ma na pese temi le te lo ele ngalo ya ta ule ele ngalo ya ta u ya le tu langa fo yo le a asa mai yo le valu se la mita ma nai ma mai vai po uma mele son si e mua ile varsela pito e mua e fasela o mai loa e tele na mai e tali el noftu mau al colisio Samoa o ina mai no foi muita pena o tal no mai vai poli o la tu tamale ma ti no mua la purua fira te va aile ai ma nei male pona i pisupo o mena matu tapena ina ai wa fo ai pe fo vo ile o mai to fo ai va tu naima vai le ta longa taia o mai au pole se o saulo sa vai ia fa pupus fam talanga na to e fo isa vai ma naima ele ai se pine po se ai vai pole na mo ia la mo o ai pisu po ia fatalo va tu le suma prestene vai pole ole ko inga ai ora mo ole o fa la pisu lu ai te do e mata poto ia me lo que vive ka me xa vai maga pouco e ko e mo na fedeki ai le ko e mo pisu po mo tawarunga joy barman por kala me de vanga la fiafi awali tiele tuole lo to le weekend a fa yohania fu fuanga a wona ngalo le tatou tui fo lunga ia le na omi mai lo ngo te manu malo ai o le ngo le tamaiti a onga o le ngo le onga male numera Tautai ia numero telefoni mante so tai tuai e ono manu malo ai lo walo ise laptop mare tua e te tau na ia le mo mianga se a wa lo ngai se fulu laptop ko fuka meki a wa fa loko o putu sa a wa fa loto tu never no walanga ile ngate au mai fe so tai atu ma to e watu foi e siaki pe mo ilava o lo ise mo mianga no lua e le tato vaccinations le so tai au vaccinations ile tato wa fellow funny Samoa I mangeli kamala leo ke ia Leaupepe Talai Lene o te ia tai a fia failo tu mo tu lua pusta ai mai so tu yo le fa na me lima tu sanga ni se furu lua tu sanga a fio atu a fai fo te mo mialo tu fo le o le furu lima tu sanga ngai lunga e fuli
lo winga e tau le alu ma tu le e to tongi pe alu le i lau chipi a fio tu tai au e fuli ma sa ono to le se tongi ma o tatu shopping vouchers e rangata fo ilea o tatu wa pepa e utu ta vale ile so tai au ia manisi o tu langa fo ile health packs e ma wa ia me o rat test ma tele ano no ia a faia ma ngele mo o ile so tai au o le drive through la tamale ma le walk in e ia ile tatu rally your village le tato vaccinations le i le tau langa fa tau o tara o le kamala lea ele drive through e te savalia tu lava faila o fa tau furi makeki a o no ia le loto lo toi te tono le tau langa fa tau le tato community ia le tato wa tuinga lea ia o langa sua fo ia le self seas io te mau fo ina le fonga ya tuala i le lanto wa fa Aupito lea ia a fai fo io yeni nga se tau soi fu mano loina e ia fo le vaenga self seas i le isi tu ia e fa to ai tu langa fa pena e te le tato wa tuinga na so tau ia ma le tato tuinga muli na so tau o le Weymouth e whakasa Vex Drive. Ia le na. Na ia nei whamanuianga ia te vai atu i tuinga ni. Le maua sau le petro, ai mai se ala le petro voucher. Le tamata le pensili nei te. Tūlanga leo iai. Au alu e whailo tui pēr whai o nei te iloa le i whai momoso tui. A wana nau le voucher. Ma le utui no lau tāwa. Ai te o tupu mai nisi mai. Iwe over le maa losi o tui. O le whatua au man tui o le lua masin tarwai a le whautu e watu. Ai whaunga nei ava noa. Whawhengo fia o nei o mau. A whapea o mai a wale koe whaia. Iwe. Ai o le tā ua ia te au Leaupepe. Anga o le fotu le malanga i Samoa vai ane whafonga le tunu. E le mawhainga e arurungo le vāne le pēa le a koha u pui. Ona winga tauna uma le tui mo mua lua ma la pusta. Man tu o le ufa manu le pusta mo le malanga i Samoa. Ia ena ona fai tu fa pena e wa ile si laite te e ile si ofia manao. E rongo winga e wa tanga fo o ka konosi le o fia lu Samoa. Ma wa ta penang. A wa ile o se tu la fono ni usila le mele o tu la fono Samoa. E te tawona anto o tui fa to e malanga to lunga proclame. Maruia le alo tu le weekend la ma fo esa ili se vaenga e faier ma for te talo le nei vanga o le fiafi ia ma le fionga la pepe fa manga se manga o le tau marita to filo ile vai se fo fa manuia le tu te temo le fiafi se fo